The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor, bagi kiwai. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak sao pun rewlak. Just wow. MP Barim ke Rajya Sabha, Dr. Wanwei Roy Kharluki, ula wengno yeladi na kajinglong dekot bat ke National People's Party NPP ke balam khamat ya ke sorkar MDA hapok ke jela, haringkat ke jingkentu bakinle mardor. Hakashiti Shuh Preston Tinsong, State President bat sembut Menteri Rangba ke jela, hak arp sautrik nailar, arajar apundrio, ke badairu ke sengi sedang, jong ke darbar senrai, jong ke yeng darbar tauan ke jela, Dr. Kharluki ulaong bau kwa pan ino ya ke jinglong dekat bat ke parti. Ula penpau ke jing ai kublai ke no yalam ke parti bagi dekat barok ke bela ai jing kersyani ke por bu dan ke parti. Dr. Wanwei Roy Kharluki ula syakri kumu MP Rajya Sabha na keseng NPP na du usnam arajar atwei hadu arajar apundrio. Baraka shiti wengno yalade na ke parti ke bau ladap ban yalam kumu presiden hakipor ke bela lej Shuh ban shimti yuba Preston, Khlem da Kdew Kdew, bat ula Shuh ai kuble ringkat ke jingkentu ban pediang ya ke jingkerpat jong Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi ban ai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sngi lawan Rajya lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.